Katana ka koit ka khia mynta ka khlad tarik banai Jymmang arhaja arpoi kalapin bana bakidan saus pa an reward ki biot thma yo COVID-19 lais pa khat sawut ki bla koit no bat prangut ki bakhlad Nagini ki saus pa an reward ki biot thmai hin reward ki na is Garo Hills district arp sawut na is Jaintia Hills arspa arp reward na is RiKhasi Hills sangut na North Garo Hills khan reward na Ribhoi district Kharwengut na South Garo Hills Kharkhandaingut na South West Garo Hills Sapo prangut na West Garo Hills Kalaingut na West Jaintia Hills, but life prangut na West RiKhasi Hills district. Nagilais pa khat sangut ki bakoit mynta kasangi iwe ide na East Garo Hills district, prangut na East Jaintia Hills, shispa san pu prangut na East RiKhasi Hills, iwe na North Garo Hills, life wengut na Ribhoi district, arngut na South Garo Hills, sangut na South West Garo Hills, sawut na South West RiKhasi Hills, life nyongut na West Garo Hills, arpungut na West Jaintia Hills, but saw nyongut na West RiKhasi Hills district. Naki prangut ki bakhlad mynta kasangi nyongut ki dena East RiKhasi Hills district but iwe na Ribhoi district. Naki arspa arpun reward ki bayo thamai East RiKhasi Hills district sangut ki dena ka armed force but paramilitary force sangut ki nong trai katna ka koi ka khia hin reward ki high risk contact sanpun reward ki bayo ka Jymmang ka besrim kum ka Jymmang byongkhle sangut ki sari case arngut ki betes na banta ka screening hin reward na katnat pulit iwe na golfling iwe na laban iwe na light core laingut na light khra arngut na lapalang, saungut na badan riting, iwe na mauba, iwe na mau diang, arngut na maulai, hinreungut na maulinray, iwe na maupat, iwe na mauprem, sangut na nongkse, prangut na nong minsong, iwe na nongra, sangut na nong thamai, iwe na police bazaar, iwe na polo, iwe na pin ursla, saungut na renja, arngut na shela, iwe na smith, laipungut ki bon phai na barjala, arngut na umpling, but arngut na apashilong. Haru bapmi yekane ka khubor ka jila में गलाया का डन 8000 खंडाइस पा अफ्राप संतली की पॉजिटिव केस लाई हजार लाइस पा अफ्राप वही तली की एक्टिव केस खन्यो हजार लाइस पा सन फुसाव तली की रिकवर केस रहने की ब्लॉक बट आस पा सन फंगोट की बलखलार नो